Terima kasih banyak. Hai guys, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Tuh, tadi Mami udah bikin castle for Dido. Dido. Terus Dido suka nggak? Suka. Terus Dido sekarang mau ngapain? Oh. Of course, this is what you wanna do. Mau destroy dia. Seru nggak? Wow, 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 wow. You're so strong. Dido senang nggak di pantai? Dido senang nggak di pantai? Senang. So happy? Gimana happy dance? Happy dance coba kasih lihat Mami. Yeay! Itu jogetnya yang happy Dido. So cute. Dia udah besar, udah pintar ngomong. Ya Dido ya. Wow. Tapi tuh kita punya di sini banyak mainan juga. Mau main nggak? Tuh, we have perahu, we have ember and sendok and garpu. Look at this. And there is a crab. Mau bikin crab? Mau. Nggak mau. Dido mau bikin apa? Castle? Okay, we can make a small castle for you. Mau? Mau bikin small castle? What is it? Small castle. Sini, bantuin Mami masukin pasir ke sini, Dido. Dido? Dido, kau bengong? Sini yuk. Masukin pasir ke sini yuk. Nggak mau bantuin Mami sih. Masih sibuk. Dido, but I have one more castle for you. Mami punya castle satu lagi untuk Dido. Sini, lihat. Hold my hand. That one. Wow. That's a heart shape. Kok dibuang? Mami taruh di sini buat Dido. Itu heart shape. Okay. Take it back. Don't throw it. Taruh aja. Nah, good job. Kasih lihat ke kamera dong tuh. Ini heart shape. Tunggu, rusakin castle-nya dulu. Wow, you're so strong. Wah. Wah. Be careful. Tapi Dido, mau main di laut enggak? Mau. Mau? Yuk, let's fight the waves. Let's fight the waves yuk. Sini sama Mami. Kalau lempar pasir ke wave, Yuk. nanti wave-nya marah. Wavesnya marah kalau Dido lemparin pasir ke waves. Iya. Oh, coba dong mau lihat gimana wavesnya marah. Maksudnya marah apa? Besar-besar? Enggak besar-besar. Boy, wow, they're coming to us. Hello waves. Oke, let's cuci tangan. Tunggu wave-nya, tunggu. Oh, kita tunggu wavesnya dulu ya. Iya. Woi, nggak kena. Wow, that's a big one. Fokus banget. Oh, it's here. Wash your hands. Ah. Clean. Guys. Clean, guys. Oh, now it's dirty again. Oh no. Okay, I will make my hands dirty too. Okay, tangannya Mami udah kotor juga. We wait for the wave. Iya. Okay, you need to make it more dirty. Itu kurang. Udah. Wow, that's cool. It's coming, it's coming. Ready to wash hands? Iya, ready. Okay, let's wash it. Oh, not yet. Oh no, kita harus tunggu ombak lagi. Oh no, I think you need to take a shower in there. You want? Want it? Oh. Trying to see? In or no? Oh, goodness. Jadi jelas lompat airnya ke sana. It's coming, it's coming, it's coming. Hurrah!
Tahu nggak guys, pas dia kecil ke Bali, pertama kali kita ajak tur ke Bali pas dia umur 7 bulan I think. Ya pas dia 7 atau 8 bulan kayak gitu. Terus kita lagi panik kan karena dia waktu itu lagi makan tangannya masuk ke mulut terus kita panik sampai saya bilang ke Bayu, udahlah biarin dia makan pasir dulu, pasti nggak suka kan. Kalau nggak suka, nah biar dia merasa sendiri kan, karena kalau kita dilarang terus, menurut saya dia pasti tetap pengen merasa bagaimana ini sebenarnya. Kita mau makan pasir lagi? Nggak mau tuh kan, tuh udah ingat dari waktu itu, dari pas dia baby makan pasir nggak enak kan? Nggak enak. Iya, terus rasanya apa? Rasanya pasir. Rasanya pasir. It's coming. Oh no, that's a little one. It's a baby wave. Enggak kena, belum kena kan? Jadi guys, kemarin itu habis disuntik ya? Iya. Suntik apa? Sini. Oh no, berapa suntikannya? Di sini. Oh no, serem deh. 2 suntikan, jadi Dido udah selesai imunisasinya untuk 3 tahun. Ura. Kemarin disuntik untuk hepatitis A dan chickenpox. Biar Dido safe, ya kan? Ya. Kan dia baru turun di dapat. Cantik. Turun dari mana? Ayo kita jalan-jalan di pantai yuk, dekat laut yuk. Let's go. Wow, we are so dirty. Are we dirty? Yeah, I mean what's my feet? You need to wash your feet? Okay, we're waiting for the waves. Terima kasih banyak untuk nonton video ini. Sampai ketemu di subscribe. Sampai ketemu di subscribe guys. Nah jadi jangan lupa subscribe channel ini.